lagi. Tuh ya. Ampun. Ih, mantare. Kampung nan jauh di mana sih kata harilah hampir ayo kiranya ala di pertengahan puasa sama pinsa mojorimbo indah baurang juo tabayang ayah aman jadi suratan untung ini mungkin baulah ini puasa musuh ibu hati makin taibo anak ayah zaman di rantau paman di ayah matu ini puasa musuh hatiku hati makin taibo anak ayahnya mangkiran tahu paman di ayah matung. Ini cewek cowok pak? Apa? Totot. Kenapa, Pak? Besar. Pasolangang jabaurang salangang limbo gadang sama ginjal pasan dian jatuh ke dalam tak sampai dalam rangkuangan rusuh hati bertambah
Fatimah kita ibu anak ayah goma. Selamat malam ya.